Nkisi TV amandegere y'umugusi. Nkisi TV amandegere y'umugusi. Aya nayatekere chingakechi ime ya Nkisi TV. Litweriga rya Amis tariki 2023 cy'umutinyi 12 mwaka w'ekiri 2023 kugena kwane nogenderete gutwara oborigero bya ya Nkisi TV amandegere yo mugusi kingakingiane yariganiriye nkomanyonsi bunanyarire ko bakawatekana gutwikira asemeze ito ya mangana maya anemono korwa asorogongo rwagusi chenkoro kwa Eric Bosire sangana nchiwe komayo nayatekere chingakechi ime ya Nkisi TV. Ayatekirense ya moni gotogo cha korwa ase wodiyesise bunge ya borabwe county ya Nyamira abasoma wimendere bwe county yo anyara kobaga koina na etenti chia ase kyombekemo linanyara koba kagusira obokoreri wokwanekere kioni gatebruno n'enchiremo yo kwimokererigoro ebyombe na kubisira unagotomanya omolike ito Felix Nyakundi oyikirana aschinseme chyo che wodiyesise aserieta lya tata elyo mwana nelyo mwikama chanu abamenyi besise abona inde barabanya kiombe bemakini go baba no mogoko monene magega yo konyora ema ehyo jaina nwago cyase bare no muimendre bwe county ya Nyamira omosikeje Rusha Momanyi tentieye ngo yakiraiga asengencho ngo yaru ase kitige korokwa National Government Affirmative Action Fund ekige koba ase chi office chi women rep muna inche bono na chira mama county Rusha Momanyi ase ngwana yaye omosikeje Rusha Momanyi ntiga kwanera mangana ya magenderero nengana ya masomo y'abana ekenyoreke imanyete abana barona support abana tindaka 6 million yakara chiko bagengone bidevi nagura tent nagura chitangi namanya gota dai biombe namanya gota chipasa igu tizete mali nyamubwate abana yaro ngarienda bono iyo I will work on it straight make sure na konyi mwana kuruga kamorante kwa tuko mwana obono ika na klasi na bono ne besa yambura asita yangu chimana klasi iteyo na ndora chote daga nje chikumuyuru engana yoko buroko bolendi ase chinseme chinero tetigiri magega. There is a lot of insecurity in Nkisi, even if they say there is for sure insecurity neresita abantu bakurusi nyumba bakutorwenetu inugo chikuna mwata baba ne baba kurusi ngoko yani bana abantu bakoli muna chingoko mweigwa igari no tumugram muna ba Kenya abantu bo bakutoro nene tunande bakikoli mpaka barato bakabona so insecurity every time as we address as leaders we want to address the national government not anybody else eserikali lero yayite iranga nirenda abantu baye eserikali kamura aje eserikali yo county commission oito nakora to mukisana amona abantu baye lakini abagandi nabo tabanga bono bagenderere kumenta kuri maiga kara abantu bakugenda kuri cyo kingo kanyumba manya bono na barani amaitenge tisere kurwasire nongo soera niende ndusie ngokeri ende sokerega na bayi betyo ni maitenga bobo ibigwira na sasa igona kuba kurera kitiro muntu erinde kuri merego Boigo mosikeje Rusha niga kwanerengana yo gosaro kwa bana banyaruka hasa basabira bayiboli bonsi gotiga mangana yo asekeria eterwe ne chingaki nabangira nayi mu kwa rukia bana tsaro moko nyara na karo mogoja umaitira bire medicalized
n'abanyagitari agocha nyumba okorege njugiteiga mwana usilamba tukabira atatu na endo ila ngonje ukipatwa wewe ikitiga kera muna kia chakire kwa kuseita mate bago tobeka ngatore 85% abagusi tukwarukia bana ngana endo bamegoteba abantu bakokole mirimo imono n'abangina Korwase chinsemo chesise imeye wadi yesise bunge ya bora wimeye county ya Nyamira ngo reporter ya Kisii TV Ereteriane Felix Nyakundi abawoncholiane mono bechingeni ya sechire yaliyo bonye gotoka magana ebunge ya bumachoge borabu imeye county ya Kisii ngo banyarere ko bakonyoro semi abuna chinchira abanyarere ko bakobeka na ukinia oboncholi bwabo elio kwegendereria muri Keito Cornelius Onyancha no roboti urwo asinchira yobo ikirano taliano ngoro kuneli gesale orangi kuna ekene ni bwato bokong asemi akebere ya eteira ntarachi mugondo ndemenge sendagera buno mongina akogesa bwate bitina lakini echiro yangirire buya maene yabere kondagiri paketa keke negati yabonjorire bechiro yari obonye gutugumiye bunge yabo machoge borobe county ya Kisii bakoro bosemya guchasa bonjorire bangenchwende yonse asiba basemire bakoro bonjorire nababoboke no muntu ranyara kubukinya obonjorire bwaye ko bobonene ebiasara nebiya mungino ndebyansi ora asale tigatarere giasara bako nguna magoka ebire na chagete biasara ku mwaka 70 paka baona gane biasara ne na ubikorageria abana bana guma barabumire na bono na chisabu na tobri sukuru yiji ko rugandu agete isabu yitu ngakinga kia abana bakwende school bono ruti ko ikerega teyo otatiga sonsi otokobeka marusa turangerinya sa korega kone okuremerwa gweito atoyichurira risto ikorambari toikere nigo boigo bakorera makongu arasobonjorira asagote bano nyamakonkare no bagosomera nonye na abana babakurwa ende chiro tukongende nyore rwe faita tukongende injimbe bosa tukongende chinyeni chingundere tukongende kendege gosireri igona ne nyasaye nabande ndete sense meyo nanyora nyone mukasitomo no nkabesire nakonye ira abana nyumba wone siya ikeira singe njonta chete mugondo esukuru ya ikiresi yankongeire abana bano bagosoma bano batano secondary kuna bagosoma secondary narorira nga biasara mbiru chikonkonye gekora timbuga tindagera imbwa toba ko mwabwara egeko gere biasara gina kege ko ndageri ngorero mwane yanga ngorero mwane kitabu ngorero mwane karamu wono njikwa ke budget ya bana batano nsi mbaro baguchiko chaka form 1 mbaro bale form 3 Priska ke muntu no monchorira sechire yo aseboigo aerire eubigo ichura sechire yo naboigo gusaba bakonyera onye nebiriri aseba kwigamira nonye no mugaso yangu naitwa Priska ke muntu mkaji hapo aliobonyo mageni niko katika mazingira ya biashara naona mwaka kwanza nimeanza naendelea vizuri biashara inanipeleka vizuri lakini sehemu tunayofanyia biashara kuna mazingira ambayo si sawa sasa hiyo mazingira ndio nataka mtufanyishie na biashara vya mboga mazingira si mazuri mtengenezee mazingira na vinginevyo njema masoko mnamoro chenda iga nkarasta se chire para kati asina ne galera ru enkole pintiga bana saba wono igongo bolia serikali yaito ya Kisii County onalebo simbarati gagikota wanje chire yali obonye mna tuikaranse para to buru stokone lie bintu osena tokonya na ne biriri osena tokonya na mabule ndo nakobera echiro takia mwaka mpya tuungane katika biashara hata kama mazingira yako vibaya tuungane tufanye biashara na yule anayetutazama na mjumbe wetu kama anatutazama atutengenezee mazingira mahali tunafanyia kazi mazingira ni mabaya wono nigo basemire abantu bonsi anene mwana bangina kosokana gukora bonchire bwangenchende yonse nabo igwase baganiri abagusi bonsi umakomuya wa masisinya ambacho nitazani kawaambia kila mwanamke katika mazingira ya biashara ni kukomaa hakuna kilicho na mwanzo kikakosa na mwisho ni kutafuta kila mwanamke ni kutafuta hakuna mtu atakayekaa anaba gusibonsi asemwabeta anari gutangaza naki omwako muyobo no morembe turusie ndamwamu libetu totene naso kwegena nyasato konye atobucho bware twachi Samarieta ngoro kwa Joshua Seiton kama genaiga
nariko ganeri kero monto twaro mwaka muya 2024 mwaka bwe bisonande esugukumbia twakorete sebari togo chiko chako mwaka muya baba ganeri mwensi happy new year 2024. Kuripota Kisi TV igonkorwa Cornelius Unyancha Mogusu. Omwamisiwe wodi ya Busamaro Charles Kiganda ni wanyarira kobaga kolia era na batabona nagendrete wikirania amagendero ase wodi yo asebegarulo baseme uchi asaba saena abayibuli kogendera ko balinda abana babo kinga kichigo mutimoko ogendrete roboti origa asinchira yobo ikirano. Charles Kiganda no MCO Busamaro emwechi wa Dime kaunti ya Nyamira oyonyole taliva gali okwana nabaliki kobwatekana nokwane kwayo kuyago kya sabantu baye ba Busamaro. Kiganda oyolenge oyo mobwa bagania sekanza ya Nyamira Central iyo yali kubikirwa amaboko litkolie igoro nigabetega ko erega tia magendera ligetie ko enekeria abantu baye umwako muyigo chigo chaka tuvuga tuji program chinyinga songa ko yogo chasa wa kutega abantu bayi ba Busamaro miremo hao yogo chikasa ari kuregeria mati kuregeria jibara kando ya hiyo nturigere no ni nyagetari. Mheshimiwa Kiganda nigareteri bagerio kuboria abayibuli gutumike bitoki biri babwatebike eri abana babomba nyara ko bakonyora ubole mirwa ikara cy'isukuru chiko igoro umwaka muyiya na banari kunyeri abayibuli bayitu bara Busamaro na abayibuli abao bateba buna waikire chigo chifisi kugira abana na yine tamwe babenko mukiyagara abana bari bakorete kiraisana cyatu kwenda bali form 1 asinga jirana ikatika ko teba matobole meru borose kongolera muri abana bwe bintu muri transport chuko baira bari school china tambe ko muri school fees na ko basabera olengeriga kegia gero morwanere abana bagende ngegwe na de morwa mangana bona na de moza koliye kende na ne kagende na intwe chibasa ni moza kujwa toto kujakora na bato tareiri asengekira yagendrete ko basemia abayibuli ko bamaisona ko balinda abana babo chinga kichi cy'umutimoko abayibuli nabagendrete ko batina tosomya abana bayitu ende kirena rego tabona abayibuli kabena abana tagutuma abana